Welcome back. The first day of budget session was marked with demonstrations against the BJP Led Govt. Labourers of Rishabh Company held one-day token strikes. BEd teachers agitated against the government for not advertising English primary school teacher posts. However, Goa Rakhan Manch were not permitted to hold dharna on MOI issue. According to union leader advocate Ajit Singh Rane, there is nexus between the politicians and management of the Rishabh factory to exploit unskilled workers and to earn more profit. म्हणजे बिगर गोमंतकीय पांढरपेशे गुन्हेगार आणि राजकारण यांच्या भितर एक विकृत अशा पद्धतीची एक युती असा आणि ही युती जी असा एक गोयच्या कामगारांक लुटपाचे अक्षरशः आर्थिक दृष्ट्या त्यांना लुटपाचे त्यांच्यानी सत्र सुरू केलेले असा आणि ह्या पार्श्वभूमीचेर लेबर कमिशनर जी असा ती अशा पद्धतीने वागता की जणू काय लेबर कमिशनर नसून एज इफ शी इज बिहेविंग एज इफ शी इज अ कमिशनर ऑफ अ एम्प्लॉयर, commissioner of the management, commissioner of the proprietor rather than the commissioner of the labor. BEd teachers decided to continue dharna till their issues are resolved. सीएमान आपण स्वतः येऊन सीएम बंगल्यार सांगलेले की 10 मार्च एडवर्टाइजमेंट येतली आणि तुमकां सगळ्यांक आपण घेतलो पण हाची इनजस्टिस जावचो ना म्हणून सीएमचे स्टेटमेंट 10 तारीख जावन गेले अजून कांयच ना. 17 तारीख आणि आता तुमकां बरा 45 डेज लॉंग सेशन आहा. सो सगळ्यांक एक प्रश्न पडला की आता हो मार्च मेन सेशन सोंपता, जुनान एकेडमिक वर्स स्टार्ट. सो केन्ना एडवर्टाइजमेंट दितले, केन्ना प्रोसेस कंप्लीट जातलो आनी केन्ना जॉयनिंग आसतलें. ताका लागून ऑलरेडी 1 वर्स पिड्यार केला आमच्या आमी. पूण जो पर्यंत सीएम येवन सांगना की आपूण तुमकां घेतलो आनी आतां केन्ना एडवर्टाइजमेंट दितलो तो पर्यंत हो स्ट्रायक कंटिन्यू जातलो. Meanwhile, Goa Rakhan Manch did not get permission to hold dharna against the government on MOI issue. आम्ही जेन्ना डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान आयले ती ऑर्डर दिवपाक तयार ना आनी इतलेंच सांगता की परमिशन हॅज बीन रिजेक्टेड म्हणून. फाटल्या कार्यकाळान तेन्नाचे विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकार आनी आतांचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार की आमी बरोबर भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान अधिवेशन चालू आसतना विधानसभेचेर मोर्चा वेल्लो. सो तेन्ना कायदो लागनाशिल्लो आनी आतां जे आमी पिसफूल प्रोटेस्ट करपाक सोदता ताका सरकार परमिशन दिवपाक तयार ना कशेंच. Reporter Mahesh Gaddi with video journalist Prajot Pednekar for Prudent. All Saints procession was celebrated at Goa Valley on Monday. This is a grand feast where more than 25 statues of saints are depicted. This feast is celebrated on Monday of the first week prior to Easter. This procession of saints winds its way through the streets. Locals and devotees from all over Goa throng in hope of redeeming their souls by attending sermons and seeking blessings by local saints. The procession starts at St. Andrew's Church. पिराचित काळांत पिराचित काळाच्या 5व्या सोमाराक आमी ते पुरसांव करता आनी ते पिराचिताच्या मनान आमी करता. पिराचित आनी दंडवण करूंक कशें लोकांक तसो एक दिता म्हणजे तांचे जिविता वयर आमी नियाळ करून तांच्या जिवितांत कितें बरें आहा तें आमी आपणावन आनी बरे मनशां जावंक त्या मनान ते आमी करता. फेस्त न्हू हें पिराचिताच्या मनान ते पुरसांव. पिराचित आनी दंडवण करच्या मनान ते पुरसांव. पयलीं ते एका तेंपार ते जायत्यो स्टॅच्यूज जाल्यो सुमार 5 मागीर त्यो उणे उणे जायत गेल्यो. हे सांताच्या जिविता वयर आमी नियाळ करून जावं तांचें जिवीत आमचें करून आमी बरीं मनशां जावंक होच आमचो मॅसेज. The High Court of Bombay at Goa has rejected the bail petition of suspended Goa Police Head Constable Vaman Naik. Naik is the main accused in police-prostitute nexus case. The High Court of Bombay at Goa on Monday dismissed bail application of suspended Goa Police Head Constable Vaman Naik. The High Court accepted public prosecutor's argument that if Naik comes out on bail, then he can threaten and influence the complainant and witnesses. Allegations against Vaman Naik are that while discharging his duties as a head constable at Kalangut police station, he used to extort money from prostitutes in the area. If prostitutes failed to give him money, he and his 2 colleague constables used to sexually exploit them. He also used to extort money from transgenders who used to rob the entrapped customers. Mukesh Kumar for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.